Game crusade ai lo vale revival game kiti ho mi tampi azawin hin khu tampi ki khialna mi tampin ineji win pastor tampi thu seina kunin kapeng tha iti win ai lo vale lam chom choma hin khu ki khialna inei dan ho iseji win hi mi tampi hi Pengthah dana aumin ai wanga ive na le hin tu la ya hin Pengthah cha khat din mun dinga ding zo lo Pengthah cha khat bolding bol lo Pengthah cha khat chona dinga loma chon lo mi tampi a kyomin hi chi chung chang thua hin tu ni khon neu khat e holim no bin he hi chi mi tampi in a khat na sei nom chu ka Pengthah ti anup no ma chon ho umzi am nangina mu khaim umai hi chi chung chang a tha ben ga gyal uhitin a khat na dinga Pengthah dana gigel ai lo vale Pengthah ke ti anup ma chon ho hi ipiham iti alehen iti umvem iti alehen experience ong tampi aumin mi kon khanin testimony an se ya lehen ka Pengthah tai hi chi bible chang e ho pi e ai lo vale hi chi chi achon thilmu ka ne gawa thilmu pathin e he se ai lo wa taw na za chon e ho pi e hi ti bowa hi ki se ya a Pengthah dan thu alo asei na amel hi long chul chuling mi tampi ki umji chom ai wa achon na him chu pathin thu to ki to mong lo ai lo Pengthah cha khat na ding hin na dinga kilo mong lo hi ta bang hin khumang jong aumji na hi chuting ta yong le ane don jong pai thadi lo anu no man ne jing sajan berry khaini talap za chom ne jing zule sa ki lop kham na thia lop za chom ne jing na ai lawa aham dan alam zot a khu heidan ki su lo ki khel na him lo ama chu ki khel na him om lo wa ka Pengthah tai ti jing hi chu piham ita lehen a Pengthah lo a peng sol mi mu dinga Pengthah sungil lama Pengthah lo mai phal ve mi phalem ati ho khu heding a hin he chi hi ponat ta khani ani na dinga Pengthah dihtah ho ding dan chu ga ve taw hete Pengthah dihtah khat chu tua amasanga in si ho banga chu ta lo ding Pengthah ka hi ti jong le Pengthah ka hi ti ho chini mai ikama hi Pengthah thu hi ki sei thei cho ka Pengthah tai ti le ki chai ngai ni o me ka ti lo na chu khat hi ka Pengthah tai ti wanga a hlem khat hi Pengthah dihtah ta pa na hi chi hi ni a he ka ti lo na cho hin tua hi Pengthah dihtah mong khat hin dan ai lo wale Pengthah dihtah khat mong abol dinga lom a het hi chi ga se wi tin mi Pengthah dihtah ho hin khumandan vet na le hin lungmon aumin gen theini ha sat ni jong le a hin khumandan wa khu o ama he pathin cha pathin to ki wo Pengthah dihtah mong Pengthah mi mong a hi ti chu het na khat ki nei ji cho mi Pengthah dihtah khat chun aneu pena ki sim ji dan ki von dan ki chai dan jong a het ngai half pen chen phat aneu pena long pen chen phat t-shirt apart color apart formal pen a ki one part formal dress a one part coat kya apart het ngai anei zo lo hol chu iti ding hitam ti ngai dan ki mai the hi cho chu thu me koi hoiten na inei khama thing se sana ki one the ngai anei khama ki tup chana a hing win hi mi Pengthah dihtah ho chu chuting ta alam zot dan jing abune dan jing ailo athu sei dan jing a ho lim dan jing athungai dan jing nitin khwathil alena pa neu chan ge hi ke khial na nei ai wangai cha chu cham kim lo lai aji chu mem zo se ki cham kim lo wi alam zot dan ki khial dan iti ala chan ve sana ibiti cho khial chumdam ti lo oi anne dan a khial wal ibiti chu a khial chumdam ti na chu hidi lo oi iti sei ding ham mi Pengthah khat ai tingal amale ma ki discipline zo hi hiti be sa he bu ka ni a hiti be sa lam ka ga zo na anal the hi elo agunda chi ka ye ai la wale ka aki khala kai ye aki pi thing he ti ho ta bang hi lunga ki lang ji so hi ta bang ho chom tingal amale ma chu ki gela
aphading khat chu akihet na chi the he chu mi Pengthah dihtah khat hin na ai chuting ta jong le mi Pengthah ho dan chu a ham dan ai lawa ani tin ke sin sa dan ane le don nu thu pa thu angai na ho in ho bung society sunga jong na sa ta ai Pengthah dihtah hinam ti kilang hi ho bung society sunga jong mi Pengthah dihtah khat chu min jong azai a thu se min jong ala ai mi thu se ama la min jong ama thi ala ane thi ki kum hel hula mi to ki ni la mi to ki sauve vu a ai lawa le lam chom choma hi ti ho hi abol lo ai pum bolin abol poi ti nai lo oi kha ve tin mi mu tha dai tho nan te ala asam ni nan te na gam song society sung ho bung sung man cha phata he te oi thip na chi na ne hi jong mi Pengthah dihtah kha chamun khat na ong lai kha pe pan na nei te Pengthah a hi na ji a chu nei le don za chom jong zule sa kham na thei beri khai ni ho jong aneu pe he chi mi Pengthah kha bolding a lom a he poi ti a het na a bol lo hi loi la gol phalo ho jong kui chu loi pha kui chu loi phalo ham ti jong a het khen hi iti mi asanga lin howa isanga ne howa inu ipai ti za a ite ele wale epiham pile pu ho iti ho dam ti a het respect ele wale oranga chu hoita discipline abol jawi mi Pengthah dihtah khat chu hiti ho thilneu cha igel wangwa hi chu ho agela iti umleng aphadem iti hi chonleng phadem ti a ki gel yang a hoiding chu aphading chu abola ki go jing aboldinga ki go jing a hi hiti a chu plan a sim hi mi Pengthah dihtah kha chu alung ki chol man lo thim man lo hi chu ka bol di nam ipi boleng phadem iti umleng phadem iti umleng min ai ki til khodem ipi bol do leng thagau mang tha ka hu hing dem ta hi alung thim ki chol lo hi ta chani ti na hin ko man jing ai ai lo wale mi Pengthah dihtah kha chu chon sin a hin nei anei thei poi ti nai lo anei ta jong le mi Pengthah dihtah kha chu gang chala ki si ki thei chu hi chi ka thil bol adi boy ti a Kristo liwa pathin ko mangai dam athum ki thei hi si na nei mi Pengthah lo ai lo wa mi Pengthah dihtah lo ho wang chun chon sin na bol jong le ki si lo ho asa lo deu lo thena thei oi lungmong sala thei oi mi Pengthah dihtah wang chun chon sin na hin bol kha ni jong le alung thim hin nom lo ki si ai lo wa ki la sit ama le ma min hedo khan ti tabang ki chat na nei jing George mi Pengthah te din mun mi Pengthah dihtah ho din mun a hi ti pa jong chu iga ta lang win hi banga hi sol cha te bung som ni la ni lang chu vet na le pol hin kho sim ki mun hi pol dong chu hin kho hong ki khel dan chu a hin kho ki khel ma sanga chu Christian te asu gen tia mi ching mi thim hiya a chi na thip na kil sa pia alowa athuno ya mi para alowa le sejoi tampi yong atha alowa le ki thunei sa mi iza sep lo Christian te sugen thira ja khatai hin kho ki khel na hin nei ni achun hi se hin kholoi ho ami hi na kil sa pio athip na kil sa pio chu banga ka gele ati chu mi men hin kho khat a hin ki khia hin kho ki khel na hin nei tengal hi chana chu ki mu the ana to do hin kho ki khel na hin nei kit wang achun a hin bol do ho chu agim nei kenin kui man aphayo ki tapo ni pathin nan na satan en tongin pathin lama ang ki pin missionary journey thumwei chan achi jawin gampom pi muntin ho ma hin ba noi pum pi ho ma ki tele ke sei jo lo mai ke sei khelo mai the pathin thu hlang samin gen thei tin tan tam pi thu na lain hiti a na sata hi hung ki mang chai ain ho ong ki khial ne achan na anung samo chu banga agiale chuteng ta jong le thosim khana Fanny Crosby kiti ama hi March 24 1820 ni kha hi Putnam County New York ngai ana peng ai hapta gup alhina hin kijan hiljin amit hi ana cho in ama chu kisu halna ala kai khom khana hin Isaac Watts lasim he chu pakai jesu ei hu hing pan atho ti ala pakai jesu ei hu hing pan atho thi ha asa ti la akisa chu aza ine
vo Jesu galhagaw nang kape imadang kanay poy hi chilai ka apha lai ta jan Crosby in ahin ko pumpi pakai khot na anapido in kisi na ne ti hi akimuthe ni khat ve ping kit ding hilang aman sei na cho mit cho san kapin no me van ga ma kho kamu ting thil lang kamu masanga kamu masapen ei hu hing po Jesu ahi ding ka de ye tin ana sei ni laji na laman na sa ten hiti chona hong ki pitain hin khu ki khel na hin ne akoni pathin thulama hong ki pin gen thi ha sa ke thopin la sim na lam la sa laman na sa ten hong ki pi ni hiti chon kum git bo it ipiam laji na laman na sa ta ana lung lut in kum git bo ahin la anaji panta ne Crosby la aji do momong yong hi ve na lehin sang ko ve la hi tin akisein chule hobung la e hon iga he the diu pe na amang kon hu do in ai lo wale hin tui pu na cross phunga ke te ho nei dal halo zenin Jesu pathin thil kidang bol piam ka hi Jesu kho na ke te ho nang ma ka hi o e than dam pu o itinop tam Krista ka nei hin lai na to ka chaya tuisu ka gal kai ting le ke ti ho la hi chot mai ana simi ni khari friend Fanny Crosby in thumlam New York nga lek chauta kya in streets agavilin hi cha chen John R Sweeney to akimoto in zonin Fanny vangama chen loila gol ho I hena divem ati chot do na khat nei hiti chen Fanny chen phabep adon bu jovin John koma nei do nom hi ahin khu pumpi ate gya mi chonu hin apakai le hu hing pomuting ahenda dem ti zo hin nei do nom hin te ati pe nei amanu sei ben phata in kanagial nai hin la boi pongi wangam kal hunting e hu hing pu hidia ka gel pen chunai lu in tin na khot nei vet sa in kati ding a khot na thingkil maha kamuting e hu hing pu Jesu hi ka het ding hi ati nei zonin o Fanny hi chu la in simen ngei ta so ding ahi ati chana Crosby jon kalel walin tunin wang ki chol tangi tian agi namun akizonen azing jing ka ni so hoi sel ahung so to khilana hin jing an ne dia ato na hlana hichela hin lai na to ka chaya tuisu ka gal kai tengle jing ni so lo pi wa hoi chu kamu ding agal lang khat kalhun ting ei hat pa chu ken heading nui hi wa in lam to ma sa pending ken hezing ding alhat sa akoma ka din ting ken hezing ding akho thingkel mahal chu heading tin la ana semene pathen thangwa na man lang na hechi chu hi mihim khani hin kho ki khelna dihtah Pengthah na dihtah hin nei tinga le to do anei te bol do anei te mi mudinga ang ki khelna anei te hi su Pengthah dihtah cha te chon na hi ti isu me lo deu hin tin nang tuni khwa itabang din mo na dinem kaping thai na ti a na ne na bol ngai na bol lam ai lowal kaping tha te na ti na ko na chum hin khulo yo sin na le hla zawa hin khutha mang dihtah ka hi ti na ki gyal nam hi chi nang le nang dison anakila en ti in tuni khwan eketi movin angai yo si pathenin phathei na bo taw han